Zoram thar Zofate lai rel na inpuin ten zola Zofate Pathian Biak Inpui an sak meka ko shante na natlang tholom thotura an som na chungchangah sinotin thu chwa aneya wangin ko shanmal som na chu chunzom ani to don loti an soi Voina Aizol Press Club atu thar la khom tu te an kom na Zoram thar Zofate lai rel na inpui ziak tulian nulala ruat feli londo chuan ten zola Zofate Pathian Biak Inpui sak mek chu pol bi kemo ko shan pol bi kemo ko shan pol thar ta tur ani lava Kovel puma zo na thak Zofate zongzong ta tur ani angin ahminga po Zofate Pathian Biak Inpui ti sakani atia he biak inpui hi ko shan pol biak in anga ashana in khom na tur ani lava khwaljin hip tu Kovel biak in lian ber tur ani awangin khwaljin te na chanchin thashil na mun pui tur ani a ko shan pol shanga in tender te an luan khoma rawan rel na mun pui tur le in khom pui nan te po a an man thei tur ani thu soi Nulala ruat feli londo chuan Zoram thar Zofate lai rel na inpui chu NGO anga din ani thule Firms and Societies Registrar Nuaya registration number po nei an ni thu asoya ten zola Zofate Pathian Biak Inpui an saktur chungchangah hian kumsang hi somni pali January thakhan Zoram thar puipa te chu Synod Office Salvation Army 7-day Adventist Catholic EKK UPC le Ko Shandang Office Lengin Hebiak Inpui Chungchang hi an shatir to a BCM headquarters a pole kha thelu ani a engma har satna a thu an shat lawa wangin kumsang ni somni panga April kha saktan ani a biak in an sakhi sinotin dan anei nen a in kal lava heti rual hian tun hnaya sinotin thu chwa aneya wangin biak in sakna atan tholom thotura ko shan mal an somna chu chunzom ani to don loti asoi Tuthar la khom tu te zo na changin Zoram thar Zofate lai rel na inpui ho tu Reverend Dr. Zai chona hlondo chuan Zofate Pathian Biak Inpui sakmek chu aban somthum panga phun fel ani to a chungte chu biak inpui chhuat do tu tur ani thu soi Zoram thar chuan Zofate Pathian Biak Inpui sakmek chu Paul Bik emo Kaushan Paul Bik emo Kaushan Paul thar ta tur ni lavin khovel puma zo na thlak Zofate zongzong ta tur ani anti Vain khan Zoram thar chuan Aizol Press Club a thu thar thedar tu te komin Zofate Pathian Biak Inpui chungchanga Synod thu chwa an soifia Zofate Pathian Biak Inpui sakmek chu Kaushan Paul Biak in anga ashana in khom na tur ani lava khwaljin hip tu Khovela Biak in lian ber tur ani awangin khwaljin local te hnena Zofate chanchin tha kan lo shil na mun pui tur ani thu an soi Zoram thar Zofate lai rel na inpui chu NGO angin Sarkar Firms and Societies Registrar Nuaya registration nei ani ti in member ashana la ke mosiam ani ngai lawa in rel bol na atan pui pati le executive member ero engmozat ruatan ni a Zofate zongzong len na ani thu an soi heba ka hian tun hnai sino thu chuak chungchanga hetiang thu chwa omta ka chuan Kaushan mal som na ero chunzom ani to lo tur thu an soya Synod dem na emo an lakari runat na an nei lo thu sein Pathian na tholan zel na tur man ruani ngen bei sei thu an soi Zoram thar Zofate lai rel na inpui ho tu ten zola biak indian sakme chungchanga Synod thu chwa omta ka wangin Kaushan mala tholom thotura som na pek chunzom antum to lo thun soya Synod thu chwa lung oilo na an nei lo ti an soi bok Voin chuna Aizol Press Club a thuthar la khom tu te an kom na Zoram thar Zofate lai rel na inpui ho tu Reverend Dr. Zai chona hlondo chuan ten zola biak in lianan sakma hian an thil tum chungchang shia tirin kumsan hi somni pali khan Kaushan shang shuai tu te an lo dor to ti asoya dodal na om lo wanga mala chhota kan ni ati tunna ya sunutin biak in lian sakme ka tholom tholo tura Kaushan mi te shia tirna ati chwa te he thu chwa awang hian Synod dem na emo anlaka rirurat na anei lo thule biak indian sakmek mipuin an shia tamle zwalna na pathian hatho ani anring jok thu te asoya biak indian sakchungchang Synod o emin anrel tira an shia ngal thu te Synod tho tu te po andor fata Synod shia puina a biak inpui hi sak ani thule inpum khana tura mala ani thu po an shilfia tile Synod thu chwa chu so de sham tura angen thu te an soya Synod in tholom khon lo tura asia tirna a dan atlo chan hian a hwam velova Zoram thar para charge anni lo ti in he dan hian hwam lo ma se Kaushan mala tholom tho tura som na pek chunzom an tum lo thua soiba ka Zoram thar Zofate lai rel na in pui ziak tulian del rat feli hlondo chuan
Kovela biak in lian ber sakmek chu tu te emo income shan tur big ni lovin Zofate zongzong huap ani thu soya biak in lian sakmek a hian main auditorium chu mi sing thumleng tur ruah man ani thu te kwalzin hip tu tur le nasiam tu thleng ani thei tur thu ba ka income pui lian ngana tan te puwa man thei ani tur thu te nakina chuan sarkar emo koshan inzom khom te kutala om tur ni hiala an ngai thu soya Zofate Pathian Biak Inpui hi kovel puma zong na thak Zofate anei tu anni na angin nam na tang tholom thovek tura anin som nan thu asoi bok ani